sundoon niya ha. Guys, it's already 3:30 in the morning. Hatod na punta ni guys. Ikalima na ni kaadlan akong hatod guys, duty sa mga asawa guys. Ikit pa kayo. Ang mas mo. It's caught in the crossfire. See? Hello. Hatod na punta ni hatod. In the morning. Iyo pa kayong dalan.
Abot pa din mi guys. It's already 4 o'clock in the morning. Abot na mi guys sa dutihanan sa akong partner guys. Tayo guys sa buntag iyang duty. Ini sa duty guys. Ninyo ba kayong palibot guys? Kaya lang ko to guys. Don't forget to subscribe, like and share.